Prangsi karbi ang lawara don phans tame kano bajeri lo kadom. Top ini bangke pining indeng ko all karbi anglong Inter College Smith dak dan dak hat hawar si bilo na penge pini bangke nini yang deng mate 11 rong ke tong ke dampo selang litum lang sina college hawar pensame asna college aterang stame rong ke tong phan di lo si ke time phan on ready bom lo si rong ke tong long mangle dun lo nang don marli to non bangke nilitum dak aklam long si dolo yo aklam long adak si non labang surong ke tong bangke ladak si nanti tong ikpo adak si tong advance si rong ke tong mange dampo nampak lain pun ikpo alam mange non dak aklam long mana nampak lain pun po wah stage long nah lo stage dak si program mate terapi amai do pon lo din bangke lang mes anak lam bangke apa yang hal pu bangke dukan nong se aning chirong ong betul hai lom nu chona mang pu nalo Rangsna College aterang ke So on this day, that is today, very soon we are going to begin the Rongketong competition. The Rongketong competition on this ground. So I would like to request each and every college from every part of Karbianglong to please be ready and be prepared to be or to participate in the Rongketong competition that is just going to be held in a very short period of time. non na bangke dak main gate lo lake lapen ke pu nilip hit bangke rong ke tong gang no Kapat himbon mati, kapat siapkan, siaplah. Lalu ini sini all Karbianglong dan College Student Nuan. Baik teman pilih non rong kita cepat pon lo. Nanti. Ini tu apa? Rong kita cepat pon lo. Ayo Rong kita macam apa itu? Tapi bego. Kan saya apa yang akhirnya mohon ini award for skill. Alam itu hendak ini Rong itu kata pasti atau kan saya di abangku. Sarmaratung paderong, sarmaratung paderong, sarmaratung paderong, erlang sami ho, erlang sami. Rata sakit pengujian, oh itu, sampai itu, kan sampai kita terapkan pada pengujian sampai itu, jadi itu, jangan ikut kesempatan, alam masa itu bapak. Kalau kita lihat ada yang atau all Karbianglong dan kita itu. Sami mek pro. Motor apa? Nabi tu kata lagi seperti ini tu. Tapi na api shadow itu, motor tu macam mana? Alam tu kita seperti ini tu. Seperti ini tu. Api rong kita orang kasih kopi api tu kita motor tu di bawah nanti. Di bawah kemasannya di seperti ini tu.
Yes, of course. The Rocketong competition, the very colorful, the very mesmerizing participants executed from different parts of Carbianlong are taking part in this very Rocketong competition. The Rocketong we see with their mesmerizing, very colorful, which shows the tradition, which shows the richness, the pride of our culture of Carbianlong, that how devotional, how loving each and every person. Bangku, kita kurusarkan ilitum kalau dilucali di tangga tiang sama hinten manteng cipintu. Kenyong internet kami kacar competition langsung rombong ratan dia tinggal dia non lamakan suranteng untuk pergi non baby ingin pengkorban lama itu langsung masih sajaran kami sudah belum and Joran asa tungan sipil itu Sina konsium tahan itu tahan tadi si juga sudah masuk kapal deko si juga Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.